Amaina gange ninze Namulinda Kuthum Janat nga ndi musomi wa Busoga Kingdom Skilling Center under Kyabazinga Initiatives nga ndi wano olwaleero okubakoberaku abaana abawala byetu bitamu na biki ebituviirako okufuna amabunda nga tukaali kwetuuka n'olwisi okufumbirwa nga tukaali baana bato. Inze sole gyendi kubawa egamagana kunze aye era nga baana bangi babita mu mbeera ndala nga nze gye nabitamu. Nafuna amabunda nga nina emyaka 16 olw'okubanga nti abazaire baali nga basafari tibabaawo era nga n'obuvunaanyizibwa butono. Omulenzi we yeeyita yambuzaabuza yakoba alijja kumpa buli byenenda okugezanga emmere gyensobola olya ku isomero, paadi, ebitabo ni upkeep. Bwe yankoba ati bw'ofuna olunaku nendeidde ku waka n'ajjayo yatoola sente yampa yankoba ati bw'onaakola kyenaaba nenda ndijja kuwa n'edisingawo. Olw'embeera gye nalimu nawalirizibwa okuba naye era ekyavaamu n'alinda. Bwe nalinda n'atya n'alumuka ewaka n'ajja mu Kampala n'aba yendaba yaweza emyezi 5 yatandika otabanguka. Engeri abazaire gye baali nti tibeidi n'asalawo okubakobera. Bwe nabakobera mami yali mukambwe kubanga yali ansuubira mu bingi. Yankoba ndide ewaka olw'okutya nasigalayo. Endaba yatuuka mu myezi 7 kitundu n'asalawo ndire ewaka. Bwe neire ewaka namalawo wiiki ndala mami yakoba atakuuma bamabunda waka. Tiyakikola nti lwakubanga yali tanenda aye olw'okubanga bye yali ansuubiramu kunali tiri gyasobola abituukiriza akaseera ako. N'ajjayo omusaadde eyampa amabunda n'abaayo ekiseera kyatuuka banongoosa omwana era yadeema kuwona. Olw'okubanga ebiseera ebyo nali nzira ngeri era nga nzira kyendidye engeri gyensobola okwetangira obutafuna mabunda, neera munaafuna amabunda agandi era n'abita mu ngira ndala eyo. Buli lwe mbirowooza kumpulira nga nenda nakulira. Bwe nabaayo kubanga nali nga ndi waka, bwe nali eyo gye nafunira mukwano gwange eyankoberaku ku baba kye yali ategeike okusomesa abaana abawala abakaali kwetuuka n'abo abaafuna amabunda nga bakaali bato. We neidira waneeno ku Skilling Center n'atandika otunga ekyalaani. Era we nayegera engeri gye tusobola okwekuumamu obutafuna mabunda ge tutenda. Era tibakoma ku ekyo batumbula ebitone eby'abaana abandi. Era twebaza baba Kyabazinga olwa kineeno kye watuteerawo. Baba nga nsaba otakoma wano wonka nendo okitwale ni mu bitundu ebindi boona basobole okuganulwamu. Kubanga bangi bali eyo baali bazira suubi nga nze bwe nali mu kusooka. Aye okuva lwe neeyita wano nina suubi nti kye nali nenda okuba ndija kituukiriza. Baba funguwa ebyanda n'ebyanda ni mama ejokoni emyoke.